إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Барлык галимнәрне юктан бар кылып, үзенең иксез, чиксез рәхмәте белән нигъмәтләре белән нигъмәтләндереп торучы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хәмд саналарыбыз, мактауларыбыз булып торса иде. Сөйкле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнарыбыз туктаусыз ирешеп торсалар иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы җыелышуларыбызны, шушы җомгаларыбызны, әйткән зикрләребезне, тәсбихларыбызны, әйткән салаватларыбызны мөбарәк булган гыйбадәтләрдән кылса иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзе кабуллардан кылып, кыямәт көннәрендә шушы гамәлләребез, гыйбадәтләребез авыр яктан, изгелекләребез авыр булып, хата гынаһларыбыз җиңел килеп, Аллаһ Тәгаләнең вәгъдә кылган җәннәтләренә, иң улысына, иң дәрәҗәлесенә, Фирдәүс җәннәтләренә итәрлек лайыклы булган гамәл, гыйбадәтләр кылып яшәргә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насыйп итсә иде. Бер вакытны Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына бер кеше килә. Сорау бирә: "Эй Аллаһ илчесе, инна шагаирал ислами кад касурат алейя." Ислам динендәге ди Аллаһ Тәгалә безнең өстебезгә йөкләгән фарызлар күп ди. Намаз дисеңме, уразамы, закатмы, хаҗмы, башка гамәл гыйбадәтләр дә бар. Менә миңа ди бер гамәл ирәт әле ди. Алар күп ди ул гамәлләр ди. Миңа ди дуллани аля гамәлин аташаббасу биһи. Мин шушы гамәлгә ди ныклап торып ябышыр идем. Бу гамәлләрне бераздан кыскарт әле, намазларда күп, уразасында әзрәк кыскарт, миңа җиңеллек китер дип сорамый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы гамәлләрнең барысында җиңеләйтә торган гамәлне өйрәткән шушы сахабәгә. Мин ди сиңа ди шушындый гамәл өйрәтәм ди. لا يزال لسانك
ratben min zikrillah diye. Senin tilin Allah Teala'nı iske alu bilen zikir ediyor. Zikir demek. Allah'ını iske alu zikir bilen her vakitte yuşlenip dursun diye. Allah Teala'nı iske al her vakitte senin kılgan amellerin şu vakitte de onu üterge jingil bulur de. Namazga turarga da, namazga kilirge de, sadaka birirge de, hem başka amellerini kılırga da jingileyte şu zikir Allah Teala'nı zikir ediyor. Tilin her vakitte yuşlenip dursun de, gitmesin. Çünkü cemaat bu bir zor izgi amel Allah'ını iske alır. Çünkü biz nicikine bulmasın. Zikir turunda, tesbih turunda, tehlil turunda, tahmid turunda, tekbir turunda, bunlar bütünüsü tesbih diye atılır. Allah'ını zikir ediyor. İşitemiz. Lakin biz köp vakitte Allah Teala'nı zikir iterge unutabız. Jingilge sanıyız biz Allah'ını cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytar. Allah Teala içinde en siyikli, işimizde kaldık. En siyikli sözler vardı. Dört söz. Kavatlab aytam. Allah Teala en katı yarata turgan sözlerdi, onlar dörtevdi. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Allah Teala'nı paklısın bütün kimçilikten, bütün gayipten. Allah Teala'dan bir gayipte tapmagan halinde bütün gayipten ol aru pak, onun bir nindi gaybi yok, kimçiligi yok diyen halde Subhanallah diyesin. Elhamdülillah. Neçik hallerin? Elhamdülillah. Biz gel şulay aytar. Elhamdülillah. Maqtav Allah Teala'ga. Eğer de sina nindi de bolsa bir sınav kilgen iken barbar elhamdülillah. Eğer de sen hazır elhamdülillah diyen vaktinde zarlanasın iken mina bu şiir ana şu falan kişiden iyerdi, falan kişi mina iyertmegen bolsa, ol iyertmegen bolsa, mina iyermi idi dip eytüğün cemaat indi hazır sen hazır takdirini gayipledin. Sen baya ettin Subhanallah diye. Allah bütün kimçilikten pak. Allah Teala'nın bir nindi gaybi yok. İnna Allah la yazlimu miskale zerra. Zerre kaderli de Allah Teala bir kimge de zulüm etmedi. Yani rencitmi bir kimde de. Subhanallah diye beyteriz. Elhamdülillah. Bütün maktav Allah'a. Çın kümülünden eytesin. Elhamdülillah. Nik onlarga şun hakla birgen, nik mihamının hakla birgen dip eytip tügül, ondi hisler bilen tügül, elhamdülillah diye eytesin. Allah Teala'nın birgenine şükür etip. Hem Allah Teala sana nerse deyip, eğer şulay işleseniz arttırıp bilen deyip. Velhamdülillah. Üçüncüsü, ve la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Bir kimni de Allah bilen bir retke koyup tigizlemim. Allah Teala en büyüğü. Bir kimden de sıramim da, tevekkellemim de, ümitlenmim de, yalınmim de, yalvarmim de Allah Teala birinci şiraftır. Tevhid. Allah'ın birlev sözü. En Allah söz. Ahırdan Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah en büyük. Bütün nerseden büyürek,
birinci номер Allah iň biýigi. Bir nersede, etiňde, eniňde, tuganyňda, hatynyňda, balalaryňda, iýiňde, eşiňde birisi de birinci orunda tügül Allahu Ekber. Azan başlana Allahu Ekber bilen. Allahu Ekber dedi. İşittin cemaat. Bitti. Devam etme eşini tukta. Allahu Ekber. Ekber. Kebir tügül. Ekber. İn büyüğü Allah. Galimlerden biri çöküş bilen işlegen vakitinde Allahu Ekber diyen sözünü işitkeç çökeçen bilay taşlamayın. Nişik gine taşlasa da yakşı. Lekin çökeçen artqa ırgıta, jilke arkalı. Allah çünkü in büyük. Allah'ını in büyük diyen kişi Allahu Ekber dip etken. Mine şoşundu hisler, tıyğılar, şoşundu uylar bilen Allahu Ekber diyen kişinin Allah Teala şu zikrin, tesbihin kabul etip alar. Biz dünyalıkta vakitte şu zikirlerinin, tesbihlarının cemaat kadirini bilmeyiz. Mine ziratlar üstünde köpme meyyit yata şu ziratlar üstünde hem alar hıyallanıp desen indi dürüst olmaz. Telep yatalar nik dünyada vakitte şu zikirlerini etmedim dedi. Birgine tapkır Subhanallah diye bitirgen. Bir kişinin ülgen kızı tişine kirgen. Ülgen kızı. Kızımdan sorayım. Kızım niçik hallerin? Ey etiyim dey. Bu tiş. Lakin etisine etken şu kız. Şu bala. Biz de bik zor orunga dey. Bik zor orunga cevap berүү ağır bolgan orunga kilip jettik dey. Dünyada vakitte biz bile idik dey, lakin amel kılmaydık. Dünyada vakitte biz bile idik, nişlerge ikenligin. Lakin amel kılmadık dey. Hazırda amel kıla almıyoruz dey. Hem eyte şu vakitte bir tapkır dey. Subhanallah deyip eytübüz dey. İsen vakitte dey. Bir vakit dünyada vakitte, isen vakitimizde bir tapkır Subhanallah deyip eytübüz bütün dünyadan hem dünyadaki varlık eybirlerden, bütün nimetlerden, baylıklardan hayırlıdır. Bir tapkır Subhanallah deyip eytübüz. Biz küpme vakitimizni cemaat şu zikirden başka, şu tesbihten başka küpme vakitimizni eremeyeceğiz. Allah Teala nasıl diyeydi? Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kesiran. Ey müminler! Allah Teala'nı köp iske alığız. Mene şu sözler bilen. İn Allah Teala'ga in siyipli bulgan sözler bilen iske alığız deyin. Subhanallah. Velhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Vallahu ekber. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte la en aqule de. Şu sözler neyte? Minim Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber deyip eytüğümdi. Niçe sekund kite şu sözünü eytirgen cemaat? Hayrun mimme talagat aleyhi şems. Kıyaş çıkkan, üstüne kıyaş çıkkan bütün nerseden hayırlıdır. Ne kıyaş çıkar? Kıyaş çıkıp bütün jir şarı boylap eğlenip çıkıp bütün jirini yaktırta. Jir yüzünde ne kaderligine baylık yok cemaat.
шушы байлыклардан, шушы байлыкларны садака итеп бирүдән дә, шушынларга ия булудан да, барысыннан да хәерлерәк ди минем шушы 4 сүзне әйтүем ди. Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Моны җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең өммәтенә өйрәткән шушыны кабатласыннар дип әйтә. Шайтан килеп әйтмәсән, син бит аны гел, син аның мәгънәсен аңлап әйтә алмыйсың бит инде, син аның дип әйтеп, адаштыра күрмәсен. Пәйгамбәрбез теге гарәпкә, бәдәви гарәпкә, бедуин гарәбенә ислам динендә шуһалы гамәлләр күп хәзер дип сораган вакытында телең юеш торсын диде һәр вакытта диде. Ла язалу лисанука ратбан мин зикриллах. Телең һәр вакытта зикр әйтсен, Аллаһ Тәгаләне искә алсын. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең кызы Фатимага да зикрне әйтергә кушкан. Хәтта зикр дөньядагы мәшәкатьләрне җиңеләйтә. Пәйгамбәрбезнең кызы Фатима радиллаһу анха хезмәтче сораган, куллары и эшен эшли, идән юып, кер юып, камыр басып, һәм башкалар куллары сөялләнеп беткән. Әтисеннән бер булышчы хезмәтче сораган. Әтисе нәрсә өйрәтә аларга җәмәгать? Хезмәтче бирә ала. Гали белән Фатима янына, Гали кияве, Фатима кызы яннарына утырып, мин сезгә ди йокларга ятыр алдыннан ди өйрәтәм ди бер зикр ди. Ул зикр сезгә ди хезмәтчегә караганда хәерлерәк. Йоклар алдыннан 33 тапкыр субханаллах, 33 тапкыр әлхәмдүлилләх, 34 тапкыр Аллаху әкбар. Кызына өйрәтә шушы зикрне. Без тормышыбызны мәшәкатьле диябез. Кай вакытта проблемалар килеп чыга. Ни өчен килеп чыга? Чөнки без Аллаһны зикр итмибез. Күп зикр итәргә кирәк Аллаһ Тәгаләне. Аллаһ Тәгалә үзен зикр итүчеләрне ярата һәм әйтә: "Фазкуруни азкуркум." Мине зикр итсәгез, мин сезне искә алам ди. Ничек Аллаһ Тәгалә сине искә алгач, сине коткармасын? Юнус алейхиссаламны кит içinden чыгарган Аллаһ Тәгалә ничек сиңа ярдәм итмәс? Кит içinde. Субханака. Шулай ук субханаллах дигән сүз. Субханака. Ла илаха илля ант. Синнән башка илаһ юк. Мине коткаручы юк. Субханака. Синең бер кимчелегең дә юк. Бер нинди гайыбың да юк. Инни кунту миназ залимин ди. Мин ди залимнардан булдым ди. Залим, ягъни үземә зулым итүчеләрдән, начарлык эшләүчеләрдән булдым. Шушы дуаны бит Аллаһ Тәгалә кабул итеп, 7нче кат күкнең иң өстеннән, гариш өстеннән Аллаһ Тәгалә шушы дуаны ишетеп, балык карныннан кит içinden чыгара. Бу бит проблема гына түгел, бу төрмә иде җәмәгать аның өчен. 3 кат пәрдә артыннан ди, 3 кат караңгылык артыннан ялварды миңа ди. Төн караңгылыгы, төнлә күз алдына китерергә шымлы диңгез, шымлы төн, дулкыннар, караңгы төн, диңгез караңгылыгы. Һәм балык карнында анардан да катырак караңгылык булуы мөмкин. Шушы 3 кат караңгылык артыннан Аллаһ Тәгаләне зикр иткән шушы Аллаһның сөекле пәйгамбәре мөнәҗәгать итте Аллаһка. Ла илаха илля ант. Субханака инни кунту миназ залимин. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтә, шушы дуа белән берәү Аллаһ Тәгаләнегә зикр итеп, шушының белән дуа кылса ди, Аллаһ Тәгалә дуасын кабул итәр ди. Юнус пәйгамбәрнең
duasını kılıp sırasa. Zikr, dua, Allah Teala bilen ilim tegekkür etilgan eydir. Şoň köre jemaat turmuşlarymyzny da, meşakkatlarymyzny da jiňileyte turgan eýbir ol zikr. Hemme biz bularny hatda jemaat ýatlap alarga da kerekmi? Bu nindidir bir uzun sure de tugul, Yasin suresi de tugul, Teberek de tugul, Bakara suresi de tugul. Bütünü biz de bilemiz. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Bilemiz. Lakin cemaat biz bularny hazır tağında yaratıbırak, kadrini bilip, ülgenlerini iske alıp, onların halini göz aldına getirip, elhamdülillah min isen, tilimni silkitip, hareketlendirip, kalbim bilen birge Allah'ını iske alam, zikir ite alam, elhamdülillah deyip eytip, şu zikirlerini, tesbihlerini kıla alamiz. Hem Fatima radıyallahu anha eyte, şu etiyim iretkendi, şu zikirlerini eyte başlagaçtı, meşakkatleri şuluk, lakin meşakkatlerim di jiňileydi. Allah Teala özünün rahmeti bilen turmuş meşakkatlerin jiňileyte eden balasın. Allah subhanahu ve Teala bizni Allah Teala özün köp iske aluşulardan, zikir kılıçılardan, dua bilen müracaat etüçülerden, şu bilgenlerimiz bilen gamel kılıçılardan kılsaydı. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aqulu qawli hâzâ ve estağfirullah ve lekum ve lisâiril mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslîmen kesîrâ. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر